serious basha sibalekile lapha yasishiya izinto zethu basasilandela bafunani la sizola nabo serious ku asibafuni la sifuna ukuthi bayasipota vele siyahamba kodwa mawungesikhosikhoda la sizola nabo true konja kwethu bayabuza bayazibuza abantu besilisa bakuleli Mzansi Afrika ukuthi yini le ekubantu bokufika yini le ekubantu bangaphandle engekho kwabesilisa balapha eSouth Africa babuza lo mbuzo nje emva kwalosisi umbone esithomeni sakho wale endaweni ke yase Eastern Cape obekade ke ekhala ekhulumela ke isoka lakhe elingokufika kuleli ke lo Mzansi Afrika losisi ke obekade ke ekhuluma elwa ngempela njengoba kumbona esezeke waqhasha ama-cable entanyeni obekade ke khala ngokuthi kungani kuxoshwa abantu bokufika kanje yena ke elakhe nje iphuzu elibaleke kakhulu ubethi ke abantu bokufika bangcono kakhulu mangabe ke kuza kwezothando nasekunakekeleni owesifazane uma ngabe kuzobaqhathanisa nabakuleli lo Mzansi Afrika lentokazi ko ibona esithumeni sakhe enhle kangaka ithi ke yona mangabe ke ichaza ithi ke inezingane ezintathu ezimbili yayizala ke nabakuleli lo Mzansi Afrika bese kuthi ke eyodwa wayithola ke nowesilisa wangaphandle waseMalawi uthi ke lo wesilisa uyinakekela zonke lezi ngane njengezakhe futhi ke umkhombisa uthando oluningi ngakho ke uthi mangabe ukuthi uyaxoshwa uzomlwela kanti ke futhi mangabe behluleka naye ke uzogibela ashone khona le eMalawi kanza kwethu umile umbuzo yini le engekho kwabesilisa bakuleli Mzansi Afrika cela ukuthi ke siyibone le video sihlangane kuma comments ngakho ukusubscribe ngiyabonga Why futhi ngifayithela endijoba kwakho ngila ngilala naye lapha endlini yaba izupho yani la ngikhohliwe ukuthi mina ngizalwa la ngikhohliwe ukuthi ngine-ID because ngithi ngakhetha umfana wangaphandle laba basebebone kanjani umoya laba bala eSouth Africa basebenza umuntu ukuthi nezoguqulo endlini bashayele ezindlini njengoguqulo endlini azashayele ezindlini okay sebebashayele ezindlini uthi uzofuna ntoni la ntona azoyifuna la ngoba yikho into angafanele uyibeka ngoba phela ngithi laba abantu abafuni bayabazona ntona bayifuna la ntona bayifuna base kukhulumela siswami ukuthi njengoba wena wazi njengoba usho ukuthi bakhulumeza kakhulu abantu bala besilisa mhlawumbe othandana nabo ya mhlawumbe experience yakho mhlawumbe yagcina usubona mhlawumbe ukuthi uze unakhona yes ya siswami yakho yeah sengisho ukuthi njengoba walithola uthando ngalo abantu baseningizimu Afrika banje ngizomlandela zizinja abafana balapha zizinja mina umntwana ngani ngifaka iplastic ikipa ngisikhulula iskipa ngiqobule ingane ngiye clinic ithi khwasha iplastic utshela ngomfana la mase sikhetha labafana bangaphandle kubinqa uthi hayi ifutha nani uyifu intombazana la uthi nani nomfana ngaphandle kumele uhambe naye ngizohamba naye umuntu wami that is why ngilala naye phandle ngoba vele mase gqoka ukuhamba ngizohamba ngimlandela Hayi ngeke why ukukhosha abaforeigners kanje iwesi kuneyingane ezincane la ezincancayo ziselfa nje kanjani ingane azikwazi kuyasibedlela azikwazi kuthini even namanje kunengane ezigulayo la zithini ingane abantu abapregnant uhlale la akuyona indawo yokuhlala umuntu la so ke ngoku njengoba behamba bephinde emakhaya yena ufunani la uthi uzonivalelisa uzovalelisa amasimba yini right akavalelisi ndifuna ukuhamba why ufuna ukuhamba sifuna ukuhamba kodwa nina niyasixosa nina sifuna ukuhamba sifuna ukuhlala lana siyahamba sinankinga fethu sivume finance siyahamba fethu afunde phela thina siyahamba silinda amabhasi siyahamba